Mulikitwa daipana sanya sogotwariganiria orobotiro asinchira yogwikira nogo skabusio asorobotiro ndeni gongo kumenya buna omo MCA we ward yeri Goma Nyambega Gisesa nigo aganiria abakenya koyesabira ense anene chinga kigendete gwitira chinga kichinkongo asiribirira lya gisiasa ligendete koenekigwa okwana akora se kanisa ya Adventista ya Keroka Central nigo boigo Gisesa bakagwa sire buna e county ya Nyamira nigo yabakigotwara libira line na sensemo ya gisiasa sikulende gwikira bonoiga lyabeire ligotoerera asikulenda ne kibuna nigo amagendero arachiko bakagwikiranigwa asekera award anene ase award yeri Goma. Tulienda elections in 2022 tukachore president Mheshimiwa William Ruto na bibi yake Rachel, wakatuambia ni familia ya maombi. Tukachore deputy president Mheshimiwa Wachagua na bibi yake ni Pastor Dorcas. Waona bantu banyasaye mu president bakumune mu pastor bashiru ko iwana ndubano gake usina kitoko chakoba. So tuombe inji, najua kuna mambo inakuja next week na sisi kama county tulikuwa na mambo ya impeachment. Imeisha, sasa tunataka tu resume tuwafanyie kazi. Tutapita soon tuangalie barabara. Paranere tuante igore maateka iga yote tutakuja tuelewane kupita kwa chief mali itapita. Tayanere tuwabegete gari post nete ine tayatera abeko. Nero neche ebeku na vitu zingine ambazo tutawafanyia. Sasa kuna marafiki zetu hapa Toreki Ombeke nene omo MC